Kublai pi berlok session 4 ni video ka juga di webpage na po support berjaya kesan na po support dasmi tadi pi yang ka video ka compare ya manta ip ni dang ai kesan komne na po support manta ip video ki compare te dasmi inde cha ko ka jaka one perlok tadi pi ai ka jaka sampai yang video hadu bukut ya manta kita hane ha ganesh guri hane po motor craze design hane kilaban pen modify gi bike idong pi jai mo ne gi fog light dan gi premium fog light kilaban pen dai gi bike idong pi ne po gane ga ba single ne ga shoulder ba 1000 tam e kidan ne ba ga double hane kilaban yo gi fog light gi starting hadu light pa hadu khanyo hajar fog light ne lalau gi bike nilaw na yung crash guard nilaw ang dai fog light ka crash guard ang tagi hand guard kay bara mo itu ka fog light ila tandai tagi crash guard ila tandai ang sa stang gi wiring ne lawan ni ne bukan play fog light buat modify hanya kadang jaka kadang apa ganesh guri hanya kelam pendai kadang mas pun nega flyover mas pun ganesh guri kadang flyover hanya mas pun flyover kadang ka nega dukan hanya nega motor craze hanya mo lah mencek na po map sampai ada description dan sa link kebaiknya ada pendai di crash guard nega zana crash guard ba yada na pa engine mo ne ga fog light ina pendai kene pa dika headlight grill kene ra yada na din pa headlight na pendai kabas ka pendai modification mo hanya minta tapi pendai di kene ka handguard tu dari ba kita nak air ke pendai minta saya jumlah ada pendai dulu ya kita ki kene crash guard kene fog light saya kena pendai saya kene ka handguard. तो फाइनली हमारी हिमालयन रेडी हो चुकी है। उसमें सबसे मजेदार हमने लगाया है ये फॉग लाइट और उसमें वाइट एंड येलो एंड फ्लैशेस मोड आते हैं। फ्लैशेस में भी इसमें 2 मोड है, फर्स्ट ये हो गया एंड सेकंड फास्ट फॉरवर्ड। उसी के साथ हमने इसमें एक ये लगाया हैंड प्रोटेक्टर एंड हमने लगाया है दाना का क्रैश गार्ड, एक हमने इसमें लगाया मोबाइल होल्डर। और आइए आपको एक फॉग लाइट की एक और चीज़ बताते हैं। kublai pi perlu dilapoi saya buku jangan nega video bat minta kain saying bat pilawan ada kata apa motor press deh bat pilawan ini kita minta ne apa ganesh guri yang ne kene ganesh guri apa motor press pilawan sena kijai ki baik ki design ki light ki fog light baru pilawan yo ang ne tapi yo kita ke babiang nadu ki quality babas